أكم جتن دعوته تخيني فيا خسني أراس فيديو براتي ولدو فنجة برنم تيجي مراتب راسه وقت يقعد ولا اللي بر مي مكلاكيا بيا قداسون خا إيست أفريقيا جبا خا الدنيان إيست أفريقيا را مكلاكيا جبا خنجي خجلا استعملوا ترى وكتك التجراين وكتك أما بري بيلولا هوني أمارا خساتين وكتك جالمرون أنيا بر مكاهي قبتيتي مكاه رومو تا قبتيتي 4 كيلو خيسة كيلو أفريقيا تاعتي مكاهي نسوي جروتي جناك سر أسرة دريدو ورا من دوا أما تميك أوجوتو أما إيجن دفرة ولا جا خيستي درونا تمجرا فرنم تيجي دي كيسي برنجرو نمشي قدام مجرا كذي جنو تنافين نابر نمن دقيس سنس نمشي خان أملي يبنا دلالة مكاخي نمبر ونين نقول جرولال أدوين تؤمتره أما لمي مكلاكيا بيا قدها أنا فودي كنا قول لا لمي አባታችን ተማርከዋል በሉት እንጂ አባታችን ተማርከዋል አባታችን ተማርከዋል እኛም ተደግመናል ይደገማል ባስ አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል ተቀበል እኛም ተረግመናል አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል አስራው ተማርከናል هنو أكنّا جرّا نقول أنجز مكان خيّنا نشوف باتها أكنّا جرّا مكلاكيا بيا قدا خايست أفريقيا نانو سنرتي نجيف تكوفا يا مامي نجيف بكبو مكان خيسني مكان روموتين أنجو كباتها ريبيلو لا إنجد دولك أمتى فيا شندرو أمتى مكلاكيا خنا مت صدمي أول جرابر خمبر يوسنا أممي بر خا مالتي هاتو بدو ميلا لما بيتنا تو نجيك أبا مي إيسا ورّي موتوما دقف إيسا موتوما جرا موتوما خم دقفتن موتوما خم نويجتن الماء كتنا كنت تيا مرا كل اللي كساتي أبا خينيا سوني تيجرا نتوسا كاس مي موتوما جرا نمشي أبي فوتو درجم بليكي ندرس كوا لالمين ما نما أمدورو جوار ما مدمال جيتو هذا كيف نمي خفاتي أبي خنا مثلا كيف دامي جوار ما بدي كيف نستيمنا አላ ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል ግጭቱ ሊቀሰቀስ ይችላል ሚሉ አሉ እርሶ ይታም ነው በጣም ነው ሰጋው ለዚህ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ምንድነው የሚያደርጉት ዝግጅት አንደኛ ይሄ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት የሚደረገው ሽርጉ ዲቁም አይሰራም እዚህ ሀገር የአንድ ፓርቲ በላይነት ያደገ ህዋት በላይነት ነበር ብለን አመፀን አሁን ደግሞ የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየተሞከረ ነው نم تكاچا من اللي خون دلو مجر نم تكاچا ይሄ ቅዠት ነው ዴንጀረስ ቅዠት ነው እዚህ ሀገር ተቻችለንም ተመካክረንም ትንሽ ለፈስፈስ ያለ ዲሞክራሲ ራሱ መስርተን በሰላም ከቀጠለን እድለኞች ነን አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየሮጥን እንደ ትላንትናው ዶሚናንት ፓርቲ ወይም ደግሞ አውራ ፓርቲ ስርዓት እንገነባለን ብለን የኔ ሐሳብ በሁሉም ቦታ ላይ እስከ ቀበሌ ወርዶ የኔ ሐሳብ ብቻ ስራ ላይ መዋል አለበት ይያል እየተዘጋጀን ከጎን ደግሞ አይ እንደ ትላንትናው ልሙጥ ሊያረጉን ነውና ስለዚህ ያለችንን መትረየስና ክላሽንኮቭ እንወልውል እናሳ ይያልን እየሄድን ጦርነት አንገባም ማለት አይቻልም እንደንታ ምን ማለት ነው ለጦርነት እየተዘጋጀን ጦርነት አንገባም ጦርነት የሚያመጡ የሚችሉ እርምጃዎችን እዚህ ሀገር ጦርነት የፈጠረው ምንድነው ከዚህ በፊት ብሔሮችን በጉልበት ለመጨቆን ለማፈን መሞከር የተገፋን ብሎ የሚያምፁ ኃይሎችን በጉልበት ለመደርመስ መሞከር በሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት ስም የተለያየ አመለካከት ያላቸው ከነ ኢህአፓና ሜሶን ዘመን ጀምሮ የተደረገው በሙሉ ሀገርን እያዳከመ ህዝብን እየከፋፈለ ለውጪ ኃይል ተጋላጭ እያደረገን ነው የመጣው ዛሬም እሱን እንደግማለን ዋይ ሰው እንዴት ትላንት ለበደል ትላንት ለመጠፋፋት
ትላንት ለኪሳራ ለውድመት ያደረገንን አካሄድ እንደገና መልሶ ለምን ይደግማል? daawwattoota keenya akkuma dhageessanii Jawaar Mohaammed kana osoo hin deemin dura waggaa 6 dura dubbate ture. Biyya sun keessatti waan dargii mokkore waan kaan mokkore ammas haala nuti irra deebinee maaf goonaa wanni kun biyya keenya laaffisaa deemaa warroota alaatiif nu saaxilaa jedhee dubbachuu ture. Badii takka malee hidhan nama talama osoo bititu waraanni kun nun baasuu jee nama miliyoona takka achi kasa dhame achi kasa silaa obboleessa kee jiraateewu silaa obboleetti itti jiraateewu nama miliyoona takkaatu Tigraay sun kasa dhumee dhufe jechuudha. Wallaggaa akkasitti amata 7 duroon tumamu jiru qobaadha sun. Deebii Amaaraa kililitti eegalees akkana tolcha ijoolleen xiqqoon daa'ima amata 14 amma 15 cinaaksin Harargee Oromiyaa akkasa guuraniiti achi keessanii loli jaanin ijoollee lola waan hin beekne ijoollee amma 18 gatii namni tokko waraana seenuuf amma 18 sanboota amma 18 fadhinnaa isaatiin ta'uu qabu. Dirqitti guuranii ijoollee lola hin beekne ijoollee taphatee hin quufne. Mootummaa akkanaa nuuf faarsitan waan Dirredawaa ifaa isinii laqeessicha waan Finfinnee kasa ifaa jirgin biliceecha. Buru wanni guddaan addunyaa kanarraa wanni barbaadamu tokko jiraate nagayaa bar. Nagayeetti aaneeti kamboota kabraa ka dhufu nagaya bar dura. Osoo akkamii haati ta'e tapha kabraa jirtu osoo bochooti akkamitti nagayaan qabeetta. Hai manni achi gubatee bar arraa sunu dhufaa bar sun dhufuu isaan oolumuu bar. Naa tanaaf namtichi kun hin jiru jenna sigalee namtichi kun hin jiru mee akkaataa itti hin jirre Jawaar Mohaammed amma dura Khadiir Beeylamoo wajjin haasawaa takka godhe ture dhaggeeffannee as deebiname. Asii fudhattee jennu hamar guddaa tokko makiinaa karra si dhufu kana itti buuta rokollee hin buutaaf hamar jabaa makiinichi itti buuftaa bira dabarta kan itti dhufu itti buuftaa bira dabarta gaafa asii sii dargeettetti Speekiyoon irraa cabee jira. Goommaan uratee jira. Rivarsaayii gaaf geessutti Mississippi seenta. Abi isteetii roobasti ta'e Minilik irraa kaasee ijaaramaa dhufe dhaale. Itoophiyaan isteetii irratti humna Itoophiyaan isteetiin qabdu guutuuf fayyadame malee humna. Abiy Ahmed biyya yeroo Minilik irraa ijaaramaa dhufte waan rabshaa meeqa keessa dabarte sanbooda bara yaadii keessa jabaatee fuudhanii itti kannan. Namtichi biyya kam godhe akka nama buufii afuufanii samirra gadhiisan takka tokko akkas godhe biyya fuudhee. Biyya itti taphachuu jira akka ijoolleetti isin taphatee bara aayiliin isin taphatee bara. Mee isin dheengitte wanni Tigraay irra wallaltan sun maaliif faayidaan isaa mee maaliif wallaltanii maalirra walitti hararamtanii gaafatanii lolli maalirraa kan ka'e maaliif walitti hararamtanii sababa maaliif namni biliyooniin takka dhaabame warri mootummaa deeggaruun baana amma jettanii gaafatanii hin gaafanne. Innaa namichi biyya teenya fuudhee diqqeessee dubbasa waan Oromoo haasoo dhiisnee bira kunnee bara akka biyyatti haasoo jira biyya battanu jira bara. Hai biyya akkatti battanu jira Amaaraan hin jiru jettee amma Amaaraa kiliniin harkaa baate Itoophiyaan Tigraay kiliniin harkaa baate Oromiyaan waan xiqqoo wada harkaa baate akkuma Jawaar amma biyya kana osoo makiinaa kanaanis gaccoo goommaan rabbu zeeroo taate sanboota makiinaan Tigraay harkaa baate. Amaaraa kiliniin akkana godhu jira makalaakyaa biyyaa guddaa sun. Mee isin mootummaa kamii? Adeeroo nakaa jaa nakaa bayyinaddaa gamana ilaalaa. Gizee namni eeggata jinaaksan waa ta'u gizee horroo guduruu waa ta'u mootummaa waa ta'u ni dubbata hin dubbatu.
rakkoon uummata sun isan bochisu because isaa ajjeese kan isaan hin ga'u kan isa bochisu garuu waan biraati naqaa jaa malee biyyattii sana biyyattuu 49 ቢሊዮን ብር እየገነቡ ነው በ49 ሳይሆን በ400 በ500 ቢሊዮን ነው የሚገነቡት ለምን 49 እንደሆነ አላውቅም taawwattoota keenya akkuma dhageessan beeta mangisti ijaaruu jira miliyoona 49 ijaaruu jirtaa jennaan በ500 በ400 እየገነባን ነው ጀን ፓርላማ jechuudha ፓርላማ ፍቃደ ፓርላማ kana malee inni waa godhuu hin danda'u beektanii because keessa filee achi gubbaa kan uummata ፓርላማ kana isaatti filee borochiraa buusuu hin danda'an ፓርላማን humna hin qabu ፓርላማ jechuun uummanni filatee achi keessa kaayatee jechuudha ፓርላማን achi keessa jiru uummanni achi keessa jiru abiyyi facabcaban bar jawaar nuti himuu ture bar duraan yaadigiitu wanni paartii irreemna abbaa irree jennee dubbachuu turame amma huwaat amma anta bar namta akka nama tabu jira bar ፓርላማ ከሰው ምን ፓርላማ ጊዜ ክልሎች ደሞዝ ምናምን ጄ ጋፈተን ወይ ምንዳ ጊዜ ጋፈተን ደብሳን ሳከነ ትረደ ገፈዳ ምን አይገባኝ እንጂ ግል ከዛ ዞን ከዛ ኮብራ ከዛ ደሞዝ የለም ፓርላማ ላይ ደሞዝ መክፈል የማይችሉ ክልሎች አሉ የሚል ጥያቄ ተነሳ ይሄ እኔ ስራ አይደለም አንድ ክልል የራሱን ገቢ አሻሽሎ በህገ መንግስቱ መሰረት በፌዴሬሽን ቀመር የሚያገኘውን ሀብት ወስዶ ልማት ማምጣት የሱ ስራ ነው ግን አሁን ወረዳኑን ዞንኑን ካልን በኋላ ለሆኑ ሰዎች ስራ ምን ፈጥር ከሆነ ችግር አለበት ለምሳሌ ወንድሜ ያነሳው የጉራጌ ያው taawwattoota keenya akkuma dhageessan እሱ የኔ ስራ አይደለም እንጂ እና ማለፈች ጉባታ yoo dalagaan dandeenye firaa gadhiisaa jeen hay isaa bar mumichi biyyaa habiyya guutuu qoxaxaroo isaa bara gizeetti garaa kasa onnite asha gizee faabrikaan takka jaarame isa gizee dirgin bilicii ምናምን isa gizee kubbaa ta'u takka golloo qoyu isa gizee ummanni nagaya barbaadu gizee ummanni waan takka barbaadu እሱ የኔ ስራ አይደለም ሲንጃ እና namticha akkanaatu biyya keessan hin deemu jira मैं वीडियो मचरशा खजू अर्थ करेंगे फिनिश दे बिना मैं Itoophiyaan san dhaaltan hin jirtu waan jiru dubbatee jira. Waaddii kun jabina taanani namichi tokko gartee wanni hin deemu tokko taankii tokko hatee konkolaataa irra deemaa ittiin diigaa ture namichi san hin jagne yoo jette hogganaan biyya tokko biyya jaaruu malee mi maal jechaa ture inni nu biyya jaarraa jechaa ture mi deeggartoota isaa waa chaalenjii godha amma state biiti sirni biyya Itoophiyaa kuni arra irra jabdu moo waggaa jaadura irra jabdu gam diinagdeetiin gam waraanaatiin gam diplomaasiitiin is it weaker today no 6 years ago this 2 years ago state is shrinking namni kuni waa'ee jibbaa biyyi maal miti anduqaan siin jaa haala amma jiru kana anarchy is very dangerous daawwattoota keenya jawaar chaalenjii kana ka qopheesse baatii 8 dura ture namta ka deebisanii hundi isaanii afaan banuu malee እና dammaqa namni keessan dhumu jira hanga dirgin bilicii kasteessanii nama kan oniin jeena ummanni rakkoo ajaa'ibaa kas jira wallaggaa tana kas deemaa laala oromiyaa tana kas laala naannoo harargee kas laala finfinnee fi dirredhawaa fi baalee kasteessanii magaalaa kasteessanii dubbatina oromiyaa kas karaa baadiyyaa achi deemaa laala ummanni turaamne kas jira yoo dubbatan duroonaan tumanii maaliif kana hunda ka godhu abiyyi abbaa irree ta'uufi malee Itoophiyaa ምናምን ጀን beeku namtichi because የሆነ ፓርቲን ተከታታይ ፓርቲን ተከፈር አቦ ሁሉም ባስ ሁሉም nama wal mareetu qabaara ግን anarkiin namta ka qofa namni takka biyyaan deemuu hin danda'u humnaan fixajeeti yoo dengada horro guduru gubbatti faannootu akkas godhee jaame mootummaa maleeka
ummata kana kafilate mootummaa kana kafilate ummata kana mee maal eegu minni maal godhuu faannoon akkas godheen jettaniif hin gaafattani faannoo akka nu godhe mootummaan si jira kabiyya bulchu isaa bara waaba mee danda'u fixuu achi kasaa hin danda'u humna hin qabu bitti hin dandeessu akkas abiyyi ijaa gurra hin qabu dirgin bilicii nama shawwatu malee rakkoo matanaa rakkoo hin soonni usuu asii namni shantam du'uuti asii namni bakkana du'uuti footoo bakka mukaa jamaa bira dhaabbatee footoo si ka'a biqiltuu dhufee siidhaaf qoflaa saayiba kiyya biitii harkatti biyya teenya biyya tana kanuti biyya haadhaa fi abbaan keenya kas jiraatan biyya ilmaan keenya kas jiraachuu ta'eman biyyoota diigamtoolaa keenya ni beekna firaa naqaaja biyya teessan naqaaja hayyoo keessan dhageeffadha jala deema qaama qalbiin dhageeffadha waan isin hin jiru isinis kan mataa keessanitti hin talaa gaafadha akkasitti hima daawwattoota keenyaarraaf viidiyoon kiyya kanuma viidiyoon akkana isin dhufuu barbaaddan subscribe naa godhaa like yoo isinitti tola viidiyoon keessa like naa godhaa yaada keessanis koomentii jala naa katabaa yeroo gaarii na dabarsaa.